Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala. Naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya ka. Kulay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, bumangon kan. Tagar mo sartan. Nukas na? Si Kanti nagluto? Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagapunta si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto. Aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtinulong ta. Ay, talaga nagkasata. Takaskan ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulit pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti makanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kastaya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwak kumaka ni nanang niyo hanggang nasakit ka no titumeng na. Simbraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasing mo lang, diyanak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanyak. Nagagatay. Ay, nasaya at no kasta. Saan mo lang agbarbartag? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulog at tumimtim iti arak, tasabali dahi dyan no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibarupay laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, ha? Wen, tatang. Masapol ang maisambot ko dahito alutuan. Naibusin ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikaswan, nagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas munter aramidom ijay talong? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, tapno matulungan ka dito pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaeng iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka no makita da si ka ti aglablabang. Bayan ti sawanda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawat. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Tas umragtan dita balay. Amo ka na banog ka bakit? Iso nagluto iti pagmalamanta. Ay, agita sarak di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne. Addan sa umay, lakay. Wen nga ron. San? Oh! Umay kami, man! San? Aguri ka. Mabusay sak day jay, Asino, alaw? Minsan Berto. San? Minsan mo birtulay tayo. Kadwak ti kumparay. Umay kami, man insan? Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko, Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartikdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaag man laidan ta ni Rabiin. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartik kayo. Bayaw Berto,
Ah? Gusto ko man ti panaging inom yo, arabiin. Ah? Ay na, bye-bye anda kami, Marie. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Marie. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apay akas ti panagsasaom. Apay akas ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibip biyang dito. Go away, Marie. Isus, aldaw mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan mo dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga di asawak. Nagpukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwa. Nay, awan mo dito'y jay anak, may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da nga min idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka nga minang. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Ayat kaya tiyo sa una nang. Ay, asinwa kasinsing na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Isu ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayaw. Ada cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, mau? Anda dito balay mentay. Abay ya? Damagagla ko man, o kadwam ni insan mo nga aldaw. Ah? Awa, ang kadwa di na ba ay? Tarimor kami? Napangkam na ilay. Ning nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan nga ay, saan mo ta nagawid? Ah? Ay kaya mga nung nagawi, di balay ta kumpare. Isuda nga nung tinagpuyo. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Ah? Lik-lik-likan na lang arudan taginom. Ngam pinainom mo pa ilang mo di kasinsin mo. Eh, kaya mo amo, li-li-likan na gantiara kantay. Kung may isa, kailiw ko mangarod ang makabandin di kasinsing kao. Awagan man di kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga Rodan, bye. Bye, Mike. Nala, urayam latan ti panagawin di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid akong tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti ara kain. Ang bulak-bulman nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak no agbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado ang manuman nga aldawon nga agpukaw day jay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Ay, Sapay kumata agawid mo't laada agaws. Ay naapo nakababay ni di asawa na bakit. Makustawan pa'y ninsang kau ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay, so pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. Alang raw. Mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aging gatkay kayata, Brendon. Ay, dagi jay, dandayin san Aldaw ipag.
Agin inom da ka ni kumpare, iti parangan da. Punya ron. Ay na, nagtagal ka talaga, Brendo. Makapaitlap ka talaga. Ay, nay, na. Awanay. Nagladlad man yung tinsang kaon. Bading ka di ti asawak, Bertong. Apay di mo amo ipag. Kuno sigo da kasta. Anya. Ay, ala, agawit ang Berto. Diakon mairusok akita ang tararamidan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigo da nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanungal daw ngagpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartag. Ay, jak man na mo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ro dadi mi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di na mo't maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awiskan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry ba kay? Bitak lang agawid. Pinilit da ka na ginomedikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jacqueline pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartakal daw. Sorry nga ro din na mahal. Sana na maulit. Ayayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpaisaw. Bading ka. Ay, isan? Malalaki ak mari. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi dinabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasat la tiragragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan iti madya kay papananday jay. Wen. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbarta. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa di na insan? Inta makidaya iji bangir a barangay, tag kasarte anak ti kumparay. Kastaya. Papanan nyo manan, Bertong. Awisa man insang ka, ipagtayin ka mamakidaya. Kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya, Wen bakit? Diyak uminom. Promise. siguradom lang Aldo. Tano agbarta ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si ka, Bertong, agsagana ka numabartek ni insan mo. Danag mo na ya. Tsak ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabot, insan. Ay, kwa insan. May salabot, ay. Kalpasan na, gawid tam. Sige. Sikalat na ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko manti makisala kadag iti nagtataraki. Baros. Madamdama pa iti sala, insan. Nayunan tapay nga ron. Tiininom ta. Apay pakurangan pa ita, insan. Wen. Bitin tiininom ta. Sige. Mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ipag. Sorry, Mari. Nabartek ka manan. Ha? Di mo't kunak adi mo bartekan to'y asawak, Bertong. Nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Wininsan. Ay, ipag. Saan na balay? Tay nyawid ko ninsan nga oray na bartekan. Rumbang laang, tasi ka tinangawis kan kwa na. Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bestida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay purdyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam. Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wis ko type ti pantalon. Bestida ti kayat ko, tapno press ko.
maturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Ah? Mabuto nga mga agawi, dahil. Mabalin na makiturog nito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung sopa maturog, ipag. Sigurado ka? Uy, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki akmar eh. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawat na? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa 50-50 mare. Ha? 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka magibagay di agpaiso. Ibagam ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamot rik na ka lalaki. Anya. Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun pagan Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre itis nga. Ay, sana ninsan. Ija kong ti arak. Nagkariyak ngamin kani bakit ko adya ko naginom. Apay ender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang ngamin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Siyak ti makamu ko ni baka mau. Ipakada na karot kan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili daman insan ko nagsiyatay. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartag, Berto. Kwa sana siyak tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukatan Aldo, tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto, mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid hain. Uray dito isalasin at ipagturuga. Ha? Sige lata. Berto! Apingadda ka dito yung kama, me? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga nga minigi salas. Iso nga makikaid damang kang kaipag. Awanan kayo tibain! Pumanong ka una! Ni, Ante Berta. Ni nanarita mo't jay limabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin. Kat sigud mo't ang nakaisam ang lumabas day jay no kwa. Saan ay a best friend kayo, Ante? Idi gamita sanang linaksid kun agayem dayjay. Ni, apay nga, Ante. Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti day tarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mga min anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noon yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita ang mga numatay adagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kasta, Ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apay kasta tila nga masimbang pa. Kaslada kaguram, Rita.
Di nakman ka sarsarita gudaw. Aging gaita agburburag pa lang ti darak kang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko iti kalman aya. Kahit nagkapuak mo iti bangkag. Iti kwan. Napanak nagsakati iti kanan ng iti kalding ta. Iti kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos mo. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa lang idi. Idi panawan nga inarar mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Di kadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano di kadan. Iso siguro sana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laang matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko di bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na kajay. Siya kung timapan. Mas nagtalinad ka pa lang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Kat no di ka makapagbayag di bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka, basta di kan rumrumwar. Aga patan no tubngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagudwat kilo akarne ti baboy, Mila. Nay, si kamagayam data gudaw. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katagaw. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersina. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaon yung umay gumatang ha. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Kat adamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho iji bangkag. Sika kumaata sika ti lalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sus, anday tamod to ni baka mo. Ala mo ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamagtan gudaw. Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tiday Jamila tinararamid mo. Hindi ka pa nalabsan iti tersena na. Ang mga nawang pa'y planong nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakiistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo di sa bali manan nga ex mo. Manay. Huh? Ayunay kamutan. Awan nak di mo malaglagip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan kumatgatang inton sumarunaw. Kadwak tong tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen ngay ti aramidak bakit. Kag panunot ka matay ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talagpat pa charming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wine, ang palengkiyak iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda na panunot ko apagkwartaan nga ore adda aklang dito balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, ore adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok kag dait iti sapataws. Ta natawid ko iti day di tatang dayta. Nalangarod. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula di tasango ti balay. Tapnam mo dagiti tattao agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag ti swelas na. Alang araw bakit? Ante,
Nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdahay iti sapatos. Ay wen, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngam awan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayo nga agdahay iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatambo mon kaanakan. Maawawatam kumalatan. Nukas jay adi pumampansin. Insecure nga min day jay a babae. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan uray to pa'y itanakayan kat nataerlata. Isu nga ato tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Isu nagtinagkan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat ka na kan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod ka na kan. Oh, dati bakit? Ay ito sa pulak itagmalmalam a panagdadait ka. Nay, adama na ornong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag, dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra, ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudo. Nay, adaman na dait mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay danto alaan na kita. Na, agure ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay, nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kaya ta sa unday toy. Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Nairan na laeng anabati na kita. Napick upon na kita'y daduma. Ay, sardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa ti pagsapulak. Kaslani ka mo tagpampanunot na bakbakitan. Dahil tala kayat mount ti masursurot. Agruam kamit tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan Gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan mawawatan. Tungtung palak ba't amin na kayat mo? Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tsakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam maraglaang na tapa nagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawon tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Huwag sasaw ka. Kaslay di kalman lang ang napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Ito sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no dyan mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wan, amangan no maudin da ito'y. Isardeng kong tiagdait. Daumanay la pangapapaan ni Rita kanyak da ita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't dan ni Rita. Di pa'y nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makao mga rudan tikas di nga ugali na. Malanga rod godo, panawan kan tama nga numasangpetan nak dito di asawang. Diyak lakit di kayat ti guba.
Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na tayo na. Agbalansan na tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ija bangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil sa inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod ak labasik. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May sama tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yun nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti na ito akin alakay ikaw. Maaramin kupay ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakat kayon. Ngam kasta pala ti pagapapaan nyo. Nakayumot nanang. Lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madalagan kada kayo. Sigurado kayo kadi iti dayta a foreigner? Nabayagan nagchat-chat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat kumati foreigner. Kun may saubing pay daytoy. Amangan kunak no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayamanti, kung takik ti kasinsin ko iti syudad tap nadakadwayo. Nakasarita kunti kasinsin mo. Imanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaad bayat ti panagururay ko. Ay ka nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Panyalangan kay tiar aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga min pag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin di kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kau. Tatang? Di husto pa'y lang di kunak. Nga dapay larik nam iti day jaberta ago daw. Umak nga minay na makangkanggag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbuto nga iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan ngag may sa. Tatang, papanan nyo nga eh. Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam dya, ma'am. Bayan nyo pala ang kung mga panunot ni tatang nanang. Agsublin tumot laday jay. Ayan ni tatang mun ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga yung makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabas ngamin, di kinaman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay dito na eh. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga noy dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila ibagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tila atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga, trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka, awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delim-limod na kanyak. Traitor na diyang antem. Sarampiting nga bakbakatan. Ala,
Saan na budno day tanana? Ha? Ni, at dandaan ti nana. Ha? Nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Ha? Ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha? Foreigner? Ada boyfriend na foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Ada itadan. Sumungadan. Ay, sige. Mapanak mo tayo. Agawid akaun. Ay, nagregat kayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sa awak. Kanoray dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kon nga agimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman nangimon mo abak-bakatan. Payat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. No agimon aktupay uri sinaanak ton. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumwar di ti balay. Di na kon lapdan amapan i-gestor. Wen, saanen? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kon nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalayo. Para makita ano matakdiram na kita akaraim. Wen, lakay. Sana kon nga gimon. Iwaksi kon daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Isumat siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. na kanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ma, ti puriner apaki asawaan. Ala, agsinatan, ta sumapul kamat ti puriner. Si kamat, di ka la maangawin lakay. Kung kunakla ang mat, Bakbakitan ka lang haruday, ngam kastapay na ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalangay, mapainak la amapan. Kalpasan ti kasdyang inararamid mo, napos kol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumat gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di saan nakumaan na pagura. Ay na, nagkasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka. Kapuriner pay. Saan la siyak ti inaram da abakot, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ti nobyo na apuriner. Gayam ti asawa. Kat agkasardamutan iti mapie. Kat numalpas ti kasarda. Ikuyog nanton iyay abroad ni Mila. Aniya? Kan oray siya. Alaan nakton ti asawa kay jay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak ka na kayo. Ala, lipata munday jay Rita. Basta siya naragsaka. Taadan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat. Sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot Rita. Katado pa ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti poriner anak yasawa.
Anya manan dayta nga ibagbagam. Ada manan nakitam ket apalam manan. Nagmayat nga minen ti biag da berta ken mela. Baknang dapayan. Nasingpet nga may nagidya at tao. Isa napintas mo tinagbalinan ti biyagda. No napintas nga min ti ugalim, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Isudan ti napintas ti biyagda ita. Ay, awan nga roda. Makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latama ta si ka tinakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni Godo mo, tila ibagbaga naman ay. Katapay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nak Godo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Napintas mo't ko'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito ingay. Saklatan atatang. Amo gayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramirin na kita'y veterano a karpintiraw. Natultulan ko lang na itatatang. Mabuybuyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala ang nakapasanggir dita. Palayo na ita. Untatang, nanta buludak mampay. At napala aki di balay. Natukol nga mentay pala may. Sige lang tatang. Awan mutkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mait, ang nasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ka. Anya adaan asasawambot. Katwan mait, daanin ata na bayagan na manugang taday jay. Nakaimimot pa'y na dyan babae. Manipon nagbali na manugang taday jay, awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Fredo kat saan ang naimaot. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamay, awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagden na da iti anak da. Saka agbulod-bulod. Ay na, kaanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbagaam jay amam Lina. Tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli day jay. Katbay anyo ano din ang isubli. At dapay mo tay may sa apalami. Duwati palami, nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan, nanang. Gagangay siguro ti lumakayon. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Abay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulot kanya yo. Langgana nga. Kat no nabayagan ngayon sublik day jay. Awan to pa in sub-subliw. Dahil tang amin ti madi kanya yung agbulod kayo, nga mahan yung nga mo nga isubli.
Han nga gaputan na sing padyanak yu kat bulbulodan nyo mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kasi di asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpad. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aot-otoan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imaw. Awan pa'y respetaw. Kasano ko mga respetuan di kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babae niyo. Agbubulot kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw si pa nagsasaw na di amanugang maw. Sinaan la ko mga aminin nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludaw, di mo amo ngay sublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na di Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpailiak, Lina, anak kao. Agpawit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramida. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka tama panakaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Pagyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Dinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abaraw. Isublik tumat laang. Itad kon ka na kayo na dyan, tatang. Mabit lang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Amangan nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Amangan no na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo di ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka ti impagatang ko tatang. Saan amano? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa yung nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ay nga ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pagbalinendak pa yun akusay. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam di ta sandom. Napintasan niya bakit? Barbaron samang. Wine, ta na minsan lakan mo ngay nosar ni Prido amanugang ta. Dinawat ka kat inted na mo't agagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyong. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti preso na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit? Di ka laagbaing. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada kang awan babain na. Napuskol na rumpang. O mapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa amanugang mao.
Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit kan ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit da nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepemat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Ano? Iso nga manipud idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Awan da nga katugangan ta. Kusit da dyan. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Abangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipud idi, Han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanunuyan yung matgamin. Nasingput kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipus-pus yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida Baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumwarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray tajak pa'y matusaran. Pausta ba kayo? Umay kalumugan na yun, tama pantan, makimitay. Ay manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Hinton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka nga agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumaruno ag tricycle laklaang. Baka mo ka. Paggastusan matiyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida o tapno libre ti pamasahit ha. Basta ag tricycle mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Karyaw! Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan sabat prino na. Timayab mutan niya. Alikaw. Ala ka, nadadaulan ti sango ti motor. Alikaw, tulungan na. Bakit? Ikatam din ay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak, tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya am lakumanjay amak. Wen, danag mon aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Hintay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano aya teriyon yaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo na tawa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausaran tayo alugan Tauray siyak tagmanehaw. Kawa mo nga rudlugan tayo. No kaya mabulodan tayo lugan ti manugang wani Pridaw. Ay, wag. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyon yun kada tatang, nanang? Saan? Masadutak.
Nagsuswapang metla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunammetlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao ah. Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mo't akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat, saan mo't ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutang. Pasensya kayong tatang. Ure kayat kayo pabuludan ng saan mo't akayat nili nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels tatang. Sa nabala ita ininayadag kag maneho baraw. Uray inayadan nyo tatang, talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matay. Saan kayo madasigod nga imaw? Tatang, saan ang mabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, di lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige, tatang. Pabuludan kayo. Abangam aparay. San kwa lugan tay ta? Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw, paray. Tay gayim ti anak ko, paray. Taga Manilang sa kanunay jay. At nagamin na pananda. Iso nga awan na di balay. Talo-alaw na iti na pananda. Kaya't nangatang ay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang aribulaan. Agpaisaw, paray? Wan, paray. Basta di ba ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wala paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wala. Oraysan ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagus Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilugan. Ay, wala paray. Isublik ba't na timalim na? Ada ayan sinsyam para iti 4 wheels. Kada. Dua pa iti pakitakin ka alisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Napaus na ba kay natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasulan nakmet tayo nakarnaparak ka na. Pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nahadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan nak bakit? Umay ka dito presentaw, itamit laan. Ikuyong mo na para iskaw. Kantay gayim ti anak ng aking lugan iting papulod na. Nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay, Mare. Sapay awanan di gayim ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kahit kasano nga rutan. Si kangarod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San kumatan mo kan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangan pa'y ngarod iti sa nga ribo kano kuna nila kay ikaw. Ay, pasensya, Mare. Jak sumurat. Rasan kumatalugan na jay. Jayakin lugan ati ikuyug mau. Jakmat na ron amutayan nan. Uray ti anak ko, di na amutayan nan, tadi na ka numakuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, pare. Basol mo't lang ni Karyo
Pinilit nakmat ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na matlatang kami na binulod. Tulungan na kanak ka. Anya ka charamita. Mabalod akong batay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mangala tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod na nakaw. Iso at tulungan na ko ba? Mare, oda na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya day ta pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Kat natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyaman nak. Kunak no mabalod akaw ni tagnanayaw. Pag nakmam day ta napasamak ken kakaryo. Day ta kinalaing mo nga agbulot tinangirubukon ka. Uwan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayjayay. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti day ta napasamak ken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit lang. Kilatisen nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, karyo, karim, adi kan agbulod iti urayan niya. Uray kapasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Ha? Uwan ba kahit promise? Naimbag nga orasyo papagayam, surat ni pagayam tayo naglingad, itinagan na Kiko, tintay drama ita. Dear manang biyanang, at daw gali ka toksik iti kalabas. Siyak tay ibagbagada abatugan, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nagmayat ti aginat no kasto yung kariring. Ay na. Ay, mabisinak pa yung din Nay, ti masina. Napuilat ti adda dito Ay, jaski mo dagito yung kabalay. Awan pa'y ganas mga dakabalay. Anya man daytan, Kiko. Kasanaw, di kay pa agibati mo titi masida. Ririingan na kay te panangan, ngam di ka mamariin. Ompay pa nang isa kay yamot ti kabalay mo. Manglukat ka na iti dilata dita. Makaumat ti lata. Mangluto kay man iti masida. Tay tuloy ko ti maturog. Ringendak to no nalutaw. Ay, unay kamutan, Kiko. Ultimo si Daam, di mo pa'y mailuto. Ay, unay yan day ta kinasadot mo. Grabe mo ti kinasadot dyan, naktalakay. Kahit ilutwa manan iti si Dain na. Good, kapilitan na. Ano, jak ilutwan. Ano, Yan na ya. Ruamom tumot nga men. Di ka baybayan. agungot mo't nga ron, no jak tungpalan ti kayat na. Amumot din ti ugali dyan inaunang anak ta. Talaga kas jay ti ugali ti sadot. Bakit? Ay, Baybayam nga min na. Taiso ti agluto iti kanin na. Basit labog kaw na. Agbutan ka mo't adagusay. Kasanong agnakam no panunuyam mo't ti kas jay nga ugali na. Alaman? Anya mo dagituyan na wara? Duna! Duna! Api ka di, Uncle. Ikataman na kito yayayam mo rito. Nakawarwara dito'y balay. Wan, Uncle. Intun mo minsan. Di mo iwara da gito'y salas. Wan? Anak ko, nilabayag ko, Uncle. Yung lapigusan, nagsakit. Wal-wal ka nga min ngobig.
Malaka ka na iti dadakkel mo, walwal. Uncle, Ala, darasim nga urnusin na kita. Tapno jak ibasura. uwan uncle, urno sa kon. Anya kamutan manong Kiko. Jak tupay kabilan ti anak ko. Si kamat ti makakaada namang kabkabil kun kuana. Isuan na tangken ti ulo na tadiyo amo a disiplinahan ti anak yaw. Saan matanatangkan ti ulo na? Na, talaga di mo kaya't nga isuro ti anak mo niya. Ikalintagam ti madingan aramidin na. Manong, Ay, no kasta diyo kaya't ti paisuro ti anak yaw. Nasaysaya atla, sumina kayo ti pagnaidan. anya? Hoy, Kiko! Agreeing ka man! Hoy! Apay ayan, nanang. Una yan ti kastala nga man nakaturog. Nakanganga ka nga grurok. Sana ka nga to ti may sasakam. Apay ayan. Istorbo kayo iti pannaturog mo. Unay mo ti kasta posturaam. Nagalas na itsuram dita nakaturog. Apay ayan. Ring kayo aring. Kasano, nakasapsapa pa'y laang, ngamat maturog ka manan. Di ka pa'y tumulong mat ka nagiti trabaho dito'y balay. Uno'y jay talon la kuma. Padtrip kayo diti kastoy. Ultima agluto, di ka pa'y makaluto mat. Diyan nga ruta mo taglutaw. Ay na, Kiko aya. Laklakayan kan ngam di mo pa'y lamot agluto. Kasano no mga sawa kantun. Ay, jak to mga asawa. Tasakit ti ulo dahi ta. Mga sawa ka kay din. Tapno masursurom tagtrabaho. Natar ka ngagpaiso. Ngam nakasadsadot ka mat. Manjak, doray gaburandak ti sa nga ribo a babae. Jak tulat ta mga asawa. Anya, Kakaisuna, bagik lang ti pampanunutag. Malaksid ah, no iso ti mangjak kanyak. Tama balay. anya. Apay nga da ka dito'y balay, mayay. Kuya, awan, umaya ka lang agis tambuay, kaya ko. Nagado pag istambayam nita. Ngam mapaya dito'y pay. Siya kamat, umayak nga ron mat makaya si istorya kaniyam. Yeah. Ay, kaya ko. Awan ka di nga talaga ti plano mga sawa. Awan, masaduta ka mga asawa. Ay, sus, mapanante tawan ta. Jak nga rod kaya ta masadutak. Ay di naksulisugan, mayay. Tamok nga da pa nagkursunadam kanya. Ha? Nabayagan nga muk day ta. High school tayo pa ilay day, amo ko nakras na. Eh, Pasensya ka na. Taawan plano ka mga asawa. Tawan ipakan ko, itagbalin na pamilya. pili am nga men diya nagagat nga asawa, ah. Diya babay nga mampakan kaniyam. Ha? Hehe, kasta ak, kaya ko nagagat. Anya? Ay na, pumanaw ka man si kamayay. Saan man natilay bagbagan? Pumanaw ka, iturog ko man pa'y. O sige, ngamne, lagi-lagi pamtaing bagak niya. Kaya ko, Karatigit mo day ta, amayay. Ipadlaw na launay nga gusto kanya. Nabayag magkiding nga muk day ta. Sa bagay, nagagay ni mayay. Nalaing pa'y nga agarado nga oray babae. Kaya mabaklay na ti may sa asako abagas. Matiwan nakpay. San mo abak na? Kaya saan pa yan napintas? Napintas lang na ita. Patulak siguro. Nagagit lang may. Milyonis na. Milyonarya at imang sirpat kanyak na talaga patulak. Kiko, pumanaw ang dading mo dito'y balay. Kat, ay ayaban da ka mga wawiriti na uding anak da. Anya? Kita sino nga itikadwak dito'y balay no pumanaw kayo matay. Nitatang mo ah. Itatanglangan natin sumurot kada ading. Ay na, sana mabalin. Tamumot nga karkarpintero ni tatang mo. Apay, sildoan na kayo ayang. Saan? Kaya't kula tulungan di adim, takaasimut. Sana makatrabaho, no awan mga wawir iti basit nga anak na. Anya mo tikas to'y abiyagay. Awan pa'y kabalay nga agluto may. Anya man hindi pagmurmuryutan dita. Sika, kikaw. Awan pa'y agluto iti makan. Ay kat agluto ka. Nabanbanno ka naggapoy iti trabaho. Siyak pa'y lati paglutwag. Sinalpag iti tikas to. Turay awan mang mangan. Ay kat makamu ka. Tano siyak, nanganakaon. Pinakandak nagiti amaw. Anya? Ay kat no agluto ka, mangan ka. Angam no agsadot-sadot ka. Akit mabisinan ka. Makapasuron mo tikas to'y. Ikataman tikas ta nga ugalim kikaw.
Si kalangarunin tawa nararamidin na dito'y balay. Maturog mga na trabaho. Si kapay lang daganas na nga kung itungay. Yang timiter. Nagalas katikas ta pa nagsungsung batman. Isuapin mano di adain. Takas ta ti ugalain. Agbaliw kan kikaw. Ano di ka pala agbaliw. Hamangan no pati siya. Pumanawak mo tayo dito'y balay. Toto. Keko, kaya't mo tiyakan kanan. Ha? Nangalaam, mayay. Linutok, kaya't mo. Ha? Ay, uy na. Kapag isaw, mabisbisi na ko na yan. Sige, mangan ka nga raw dun. Apay, di ka pa nangan. Saan nga raw? Tawan mo't agluto. Anya? Mayay. Talaga ka di kayat nak? Kaya't nga? Kayat nak krasnak. Damagang pa lang mat. Kayat mo nga kasawa ta. Luklok ko anak samat. Sumbatan ti sa lutsod ko Kayat mo nga kasawa ta. Katuan Apay, kaya't na kayamat. Kitwanin na. Oo, talaga kayat nak. Basta'y pasigurado ma. Di nak to pagtrabaho yung kasawa tan. Ha? Ipakpakaw na ako, mayay. Gwapo sa dutak. Kayat nak, oras sa dutak. Ada mate. Ibagbagada nga. Panagbalbaliw. Di agbaliw kanto. Ay, saan? Jak to agbaliw. Talaga kastuyan, di pan nakay tao, mayay. Ha? No kayat nang agbalin nga asawa, kayat kamay. Basta di nakpagtrabaho na Sika, tagtrabaho para itipagbiag ta. Mayat ka? Ha? O sige. Kaya ko? Ay sos, mayay. Sa do, di anak kaw. Ang mga babawi kan tao. Saan, tata? Siyak di makaamok. Basta ag-asawa kamin. Ha? Alakit. Sapay ko mga raw. Tamaanusam di anak kaw. Wen? Ay sos, siyak di makaamok ko nakmat. Isurok nga agtrabaho. Isurok nga agluto. Agdalos. Aglaba kan aminan. Ay na. Sana pa isuro day jay. Natangkay ti ulo na. Ay na, siyak di makaamok ko nakmat. Kano daduma. Napudot ti ulo na. Basit laban agadi na magustuhan. Talagang agungay. Ay, katgagangay na. Ay, mabainak mayay. Sabali nga na talaga tugali ni Kiko. Ay na, saan kayo nga madanagan? Siyak di mampabaliw ka ni Keko. Promise! Kat, anyat pagkasaran nyo nga ay, katawang matarakan mga baboy, Kiko. At nababoy da mayay, nanang. Umanay siguro ti talo at dadakkel ababoy. Di ka lagbain. Imbis sa sikat gastos para iti kasaryo. Amuda mo ngawan baboy mo. Awatan na mo ta. Kat, naimbagman ta kinayat na kanibayit. Kat amo na mo tasadot ka. Iso ka nung arod trabaho para itibuklin mi a pamilya. Ay na, agbalbaliw ka nga minen. Aggagagat kan. Mga sawa kan. Gamkas tampay laeng. Sa anak ko mga asawa mo't kahit no saan aga po kada kayaw. Anya? Panaw-panawan da mga amin nito'y balay. Awan agluto iti kanag. Iso ang mga asawa ko na. At namang sirbi kanya. Nagkarin ni mayay nanang. Nga agnam ayak taw iti sidong na. Anya? Keko, darling. Umay ka mga nanta. Nakaidya sa rakon. Kan inakak pa yan iti na ujiya platon. Kan intimplaan ka pa yan iti kapem. Nasayat mayay. Kiss ko man nga road. Keko, asawak. Di ka man kis-akis kanyak mayay. Ha? Kat ag-asawa tamatan. Uray pa'y. Sana ka komportable. Di na samat nga min kaya-kayat. Di na kaya-ayatan. Imbagak ayang amin ngay ayatan ka. Aon mo timbagbaga ka. Aray ko. Nagsakit mo tante kasta nga pa nagsasaong kanya. Iso nga inasawa ka. Tapnod da mga sikaso kanya.
Day talaan. Awanan ti sa bali pa arason, mayay. Aniya? Masapol atong palim ti karim kanyak, mayay. Adinak pagtrabaho ay. Ket sika ti manggay para iti pagbiag ta. Kun di ta kanayunin tagkaid da. Ta sa anak a komportable. Once a month, mabalbalin pa. Ano day tayo inal daw? Ay awan, manja. Hoy, Keko! Agreean ka man! Hoy, Keko! Apay ay mayay. Nakasapsapa pa lang. Isturbo ka may. Bumangon kahit tatayang kagluto! Anya, pagluton na, naglaing kan. Trabaho kayo na ito. Mangan, maturog lang trabaho nito balay. Sana yan? Idi diyata! Saan tagtan? Anya? Sige, bumangon kahit tan! Manay po tata, si kanta agluto, agdalos, aginaw, aglabakan namin ang nga trabaho ito'y balay. Anya? Ay, agtal na ka man. Kahit no trabaho mo na ito. Surwam ti agtrabaho! Ulbod kagayam. Kunam adinak pagtrabaho. Makaumati ka sa nga ugalim! Kahit di nagbugkawan na. Oops! Ha, sinipaw mo ti saka kapag kumaking ka. Ano ikaw? Di mo tiritiran ti saka ka. Anay may nagsakit. Trabaho ka, wano saan? Tokolak dito sa kamno di ka sumungbat iti usta. Wait. Agtrabaho ako, mayit. Sige, bumangon ka nga roditan. Nakamutin. Bumangon ka itan kunak! Anay ko, anay. Di mo pandagat ti dyan ko, nagsakit, mayit. Bumangon ka nga roditan natin kagtrabaho. Darasa mo! Huwag, mayit, mapanakol. Mapanakol! Napigpig sa nga adayo ni Mayet ngam siya manang biyanang. Taadapay tay na minsan anaga pa kami. Kat inakupnak nga impala daw. Iso ang nagbutangak kankwana. Kunak asinaap ngam surutan nakmat iti balay may no panawak. Kat dinaksardangan ariribukan. Iso ang nagdan na kami manan. Kat napilitan na ka nagtrabaho. Tadanugan nakmat nujak tong palan ti kayat na. Kat itadwa kami ngagtrabaho kat nasursurok matlaang nga inayat, aging ga anaadaan kami iti dwa nga anak. Alakastan, to'y pagayam mo, Kiko. Makaisamak mo dito'y kapadasam, pagayam Kiko. Siguro, noawan ni Mayet, mangan maturog pailat ko medyo balayaw itaan niya. Di mo impangag lagi ti dadakkel mo. Ngam ni mo lagayam mayet ti mamagbaliw kan ka. Nala, itultuloy mo ti panagbalbaliw mo pagayam Kiko. Bueno papagayam di tan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Kiko. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos dagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Naimbag nga orasyo papagayam, ti pakasaritaan nga intay dramay takat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan abugan. Kastoy ti kunhana, dir manang biyanang, sana ka kontento iti inted ti apo alangak, pasaray ag selpitiak, no ag sarmingak. Tatunggal ag sarmingak, malpay ti abagak, tap apalak, dagiti nakapimpintas, ti rupada akarubak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ne, asino nga ta diyan si Marta nga lupanik na karong? Asino ti sir silipom nita, bugan? Ay, diyan si mangkot dita karong ba ah? Big nga road no, asino diyata? Ha? Ne, apay di mo mailasay. Kat no ni ustang. Ustang nga! Imposible ah! Katnupad padak nga nangisit ni Ustang. Nagpudaw matdatangay. Kat mo daw siguro ang nagbakasyon na ha. Tutal! Dagol! Umay kayo makala itinagdag
mat nga agpayso. Kunak to magkingga. Ah, inta ka no mga halay tinatay. Umay kayo na. Buenos tang! Umay kami! Ala, umay kan bugan. Kakaiso na libre. Sige man, nga ro, tadamagak man, no. Apa nga nagpudaw matanjero pa na. Na, at yaman kami itim padawat mo na natay, ustang. Awanan yaman na dagul. Intad da mo na kanyak nagitay dyan na panak. Isa pa dawatan kayo mata. Sige, dagul. Iawid mo di ata natang ta. Makaistorya akman pa ka ni Ostang. Sige nga ron. Ala, salamat ustang. Panawang kayo pay. Sige. Ay, Ostang. Apa ang api mo daw di ataro pa? Nagpulpos ang sa matete na puskol. Ha? Saan? Mangpapu daw ayamat ti pulpos kat saan mo? Bugan? Nan, ari kapak man di ataro pam. Ah, ne, ay na. Meng pes pa di ataro pam. Ano natin nararamid mo? Agpadatamat nga nangay si Tero pa na ide. Nagusarak iti rejuvenating set. Bugan. Ha? Anya nga data? Pagukis iti rupa. Agukis tarupam. Taikatin na tidaan ako dil mo. Iso nga uming pistarupam. Ha? Siyak man matngarod. Kayat ko data Ostang. Ang damit extract ito ibukan. Kayat mo? Ala mo tayo na isa. Tagumata ako iti sa bali. Ay, sige man ngarod. Padasak man mat. Kayat ko ti pumudaw. Nauray sa anak nga napintas. Basta na pudaw ti rupak. Sige, gata nga konta isurom no. Kas ano ti aramidak. Sagmamanungay day ta, bugan. Pepte, dagul. Anya, nagnginamod tayo. Dagitakit tigat gatanga, ma'am. Imbis bagas ti gatangan. Ay na, tatala ang mat. Kayat ko matay pumudaw Kayat ko nga pumudaw ti rupak. Makatulong nga mang papintas kaniya. Uray sa anak nga napintas. No napudawak, makatulong nga mang papintas kanyak diyatoy. Apay aya kundi papintas ka pa ilan. Kit addak lang arudin nga asawa. Addaak mo't anangayatkin ka, bugan. Kat, uray Apay dagiti lang aya babwala sangte. Adda karbangan nang agpapintas. Apay bawal nga agpapintas di asawa na. Sayang nga ron ti kwartang igat-gatang mo iti kakasta. Imbis nga igatang mo iti naima sa sidain ta. Tagitakit ting kagatangan ay. Ay na, uray sa anak nga agsidya iti naimasan. Basta napudawak. Pagbigyan na ka didagol. Tadtala ang madyatoy. Ostang, umayak man. Oh, bugan, sumrag ka Ay, saanan, umayak ko lang damagan no apa nga naapgas dato rupak. Kan ngay meset matan, talaga akas tay ti damo, bugan. Ngam no kalpasan ti makalawas, mayatun tarupam. Aya, ni, mangrugin nga agukis. No maikat amin day taukis na, flawless kanton, bugan. Aya! Sige man nga rod, ano sak, uray nagsaniit, ano sak latan. O sige, talaga akastan no kayat mo ti pumintas, bugan. Tiis ganda ako nada. Ay na! Ay na! Ay na! Thank you, Lord! Ay na, thank you nga talaga. Nay, agad pa karagsakam dita sa iti sarmeng bugan. Uray ka lag, tipat-tipat dita. Kataang kandidato rupak dagol. Kay menesan nagpudawan. Ano ita? Napintas akmat gayam no napudawak. Ha? Dato lang agong kote problemak. Plat lang araw dan timbangan pa lang. Kat nakaparang ti duwa nga abot na. No ada dugong ko kat makit kata nga permete o nagna. Kit anya nga rod nga kasta nga rod din na kay parswa. Kit kinayat kamot lata, oray kasta dabo mo ba? Ay gumatang akpay ti maysa nga. Sit niya lakay. Ay na, saanan? Sayang ti kwarta. Gumatang ta pa iti bagas kinabunaw. Awan pa'y kanantay baboy tan. May salangan. Napudaw lang arod tarupa mon. Kat isarunok dato tangad ko ata saan mat nga agpada. Nangisit dato tangad ko kat napudaw dato iropak. Ay na, saanin ang masapol. Awanin kwartata.
Sumapol kay ti paggatang mo no ipilit mo. Tano siya, di kan ikan, tamasayang lang ti kwarta. Anya? Di sige. Inakagbiro kiti kwarta. Diyata lang aya. Agpagapas kayo, tatang. Wey, nanakaw. Apayaya. Purdian diak man ta. Kailangan ngamin ti kwarta. Ha? Ay, kit mo na. Ngam diyo iparehas ti purdiak kadagi jadyan tunga. Nangat nga to ti purdiak ta anak diak. Anya? Agdoble ti purdiak niya, tatang. Kailangan ngamin nga talaga ti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Aya, bugan. Basta adaga tangak. Awan ngamin kwarta kun. Iso nga purdian diak. Kat doble ti purdiak. Uray talang, tatang. Pangrugin nga okis diya to tangat ko. Ay na, maipatas ton ti kolor na ito Europa. Kasla natural ton nga po daw ko dato ita. Agpadanton nga na po daw ti Europa kan tangad ko. Ay, siguro no ensap sa pakte nagpapudaw edi balasangak. Saan nga ni Dagol tinaasawa? Ado siguro tinagarang kanyang edi. Ado kumaati pagpiliyak. Nemat lang nga may Dagol tinagaram kanya. Iso nga kapilitan nga iso tinaklon ko. Kamaamok mat nga men iti diyato nga pagpapintas. Ada pa siguro nag-aram kanya nga profesional. Nay, bugan. Anya ti sirip-siripom dita kilikilem. Nangisit nga rudya to kilik-kilik. Kasla ugiyang di ka ngisit na. Nay, mitengkit anya nga rod nga eh. Nagngisit lang nga rudan kat adu pa ti dut-dut na. Masikuranak. Napudaw dato Europa. Napudawan dato tangad ko. Ngam dato kilik-kilik kasla ugiyang. Di mo kunay napapudawon man ay. Katuan ko maa. Ah, Uray tada matigatang ko. anya? Ay, agtal na ka man bugan. Sana tilar aramidam. Anya nga na ito. Ang pagpababamod din ti pagpapudawam. Baka dumanon pa'y day taaging ga iti dapan. Kat depende ano kasano. Apay ay papudawam pa'y lata kilikilim. Kit nakalamang may. Saan mo't makita? Awan ata sa anak nga agsansando. Iso nga nakalamang dato kilik-kilik. Kaya't kung arod nga papudawan tapno. Makabado akmat iti slaveless. Anya? Ay, makan ti gatangam. Uray sa anak amang mangan, basta mapagbigyak ti kaya ti buwagit. Pagbigyan na ka di. Uray tadta lang, lakay. Promise. Madto ti pordiya man nagluto kung naglaba, bugan. Ay na, agiya manak na napansang. Ay, kurang pa dato yung igatang ko iti pagpapudil ko. Ay, nanapansang. Narugit matandagit ako ko. Kaya't mo tadalog sa. Ay, amo maya dagdalo city ko ko, bugan. Amok naglaka na napansang. Sige mga raud. Awam mga min dagdalo city ko ko dito lugar tayo. Ay, sige, nanapansang. Ura indiak niya tayo nakalaan niya pagdalos iti ko ko. Agsubliak nga diagus. Apay, amo mayat dalos iti bugan. Katamok mat. Kadno siyak ti magdaldalos ita kukum. Kanura ito kuku. Wen angam sinsinan mo't adalos ti pampamayam. Sinsinan nga. Nagmayat to pay. Sige, inakon tayo supay ti tangdian ko nga agdalos iti kuko. Sige nga raw, tayong kantumog makitsindan. Makitsindya nga. Usarak di tangdian ko. Ada te pangigatangak. Anya? Napintasan diat ako kum na napansang. Ada pa yan kayo text na. Uy, ay na, medyo nasakit tingron ko Ay, gagangay na, ta damdamom sa manan nga maikating gron na. One more kid day, madanagan naklaan ta baka lumtagngay. Saan na napansang? Dahil titangdan mo. Tangdan mo ng kukukan niya, bukan. Ay na, thank you nga talaga na napansang. Ay, kas ano nga tadya to'y. Kurang pa lang matikwartak. Duwa ko mga set nga pagpapudaw tigatangak nga mo. Kurang pa lang mat.
Sus, lampong kamatan, ensan. Uwang nga raw kasinsin bukan. Diyan ngamin masangon, ti mapanagpapukis. Kado mo ti trabaho. Sa apay nagadayo mo ngamin ti pagpapukisan di tam. Katsya ko na mang pukes, kasensen. Ha? Agtal na ka mamainsan. Amo mayamo ti agpukis may. Katuan mat, han ko lang ay pakpakat. Tadyak masango idi. Ngamtad ta masango kun. Sigurado ka? Wen kasensen. Pukisan na mga rodinsan. Sige, ngam ada bayad na ah. Ay katwan na. Sige, pukisan na nga raw, insan. Apay nga kinalbong mo ito yung ulo ko, insan. Ay, unay ay. Ay, kaitak ngamin dataro pam kat medyo triangle nga dataro pam. Ay, oh. Katan mo nga bagay dyan bagam nga pukes. Mas bagbagay mo gayam te kalbu. Ta dakal dia tamatam. Anya? Mayapat bagbagay mo te kalbu. Nagdalos nga kay tan. Birenet. Ay, unay ay. Ang, nyapay nga ay. Wanan ah. Aklo naglatan ah. Unay mo ta kinalbo na mo taninsan. Itan mo kit din dya bayad mo. Ta ada pang usarak. Dirasam ta ada pa papanak. Itata na papudaw mong taropam. Tengay, kilikilip. Kanya man ti sumarunaw, apapudawan, bugan. Ay, sar-sar mi nga ron tad tayo yapeng. At kokat na nga iset matgayam. Ha? Tadtala nga masarmi nga ko. Iso nga tadtala nga makitak. Pero may matgayam te nga iset na. Kanada pa'y babaset nga kasla ka muro na. Kit, di mo ko na pati taubod mo kit pagukisam. Katno kasapulan nga kastakat aramidak adagul. Anya? Ay, unay kamit din bugan. Tila mapampanunot mo aramiday. Baybayan man na kita ubay. Kurin ng isi ditan na. Tanalingdan mo. Sanak nga rodmat nga komportable. No bangkeng te pudaw ko. Napudaw te rupak ngam nang iset matipeng-peng te ubat ko. Madmadi ah. Asino ay ati pangipakpakitam. Taapa, masapol na papudawon na kita. Imbis nga igatang mo iti Ay masita. agtal na ka man matgagul. Sao ka nga sao. Kwartak matigat-gatang ko. Agdaw-dawatak ayakan niya mitigat-gatang ko iti pagpapudaw ko kat saan mat. Wen angam saan mo nga ron nga importante ti pangigas-gastusam. Importante tapag saya atak nga asawam datoy. Wow! Napudaw di asawa ni Diagun. Kunadan to di si kanto matlang te maidayaw. Anya? Jack matmak kita ting kuskusak ito peng-peng te ubat ko. Nagrigat mat nga sarmengan. Diagol! Ayan mo! Dak dito sila eh. Kailadak. Payaya. Dagol! Ay, tulungan nakman. Ni, apay dahi tanga itsura. Magmag na ka, nakababata sapin mo. Makapaduli ang matngaron nga gusgusan dia to peng-peng te ubat ko. Si kaman ti mga gusgus ito nar nga pagpaukes. Sinalbag ka. Sakpay ka ti paggusgusan iti kastan. Apay nga minaya pati taping-ping ti ubot mo kat pagukisag. Pangro pala ang mo dahi ta. Sige kit din, sumanaw ka pa lang nga. Diyak nga ron makita. Sige, rugya mo nga gusgusan. Ay na, ang mga Madim uno kayat mo. Ibagam no madim, tani komparem nga ingguti pang pagusgusak. Kayat mo. Yeah. Ay, sana. Nyaga po nga ni paring gungay. Nan nga ron. Ala, agpugiit kan. Oh, ay, dagol. Dagol, agre ang kaman. Dagol. Ay, apay Nagsakit ti peng-peng ti ubat ko. Nagsaniit. Diyak makadata. Nabanog ako nga sikig. Nagsakit. Apay, nan ano? Diyak amo, kaslada matsugat na. Nga mabutang nga makita tabo kadakal ti sugat na. Kat agkapsutak no makakitak iti sugat. Anya? Nan, kitag man. Kita mo na, diatan eh. Ha? Ay, sos. Naglabasit, may. Kan kaslalimtag. Kan... Apay akasta. Kasladdarag-rig na namuntay. Apa yang ngaya? Nasakit aya. Wan aron, per may sakit na. Nagsanay dagol. Ay, sos.
Baka tayo ikabkabel mo pag-ukis itirupa na ita. Aniya? Tilan to mga minar, aramidang. Alarjin sa amat yung ubit mo na yan. Ngata? Kasano nga yan sa payawan kwartak? Agpa-check up ako ba? Wala, tagdiskitara kiti pagpa-doktor mo. Ya mga minar, aramida mo na yan. Nangag mo timbaga ti doktor. Diyos tao, di ko na. Di ipumpunas mo pagpapunaw ti makagapaw. No apay alimtag taubot mo. Ay, tangiwat mo mata. Dinakpay bayanan matay toy. Nag-ado ti tao nga agdangdangag kasta ti bagbagam. Kitagpay sumang amin. Apay kami na pati ubot kinugusgusa mo ti pagpaukis. Dagol. Naga daw, tinresita ti doktor at tumaram nga agas. Gastos lang, ter aramidam. Pasensya ka na, Dagol. Pasensya ka nga. Hugan. Ay na, pasensya ka na. Naging nga dito yung klinik kat umay kasingiran. Ha? Ha? Imbagada nga nga daka dito eh. Siyak nga minang tirangrangan dagiti pagkatkatangan ti pagpapuda. Bayada mo ti utang mo dani, yung tandakon. Sa nga pulo aset ti utang mo. Ay, sabay awang pa kwarta ko ustang tani. Gumatangak pa iti agas ko. Ha? Pasensya ka nostang ha. Awan pa'y maitid may. Tanay, pagpaagas ni Bugan. Wan angam siyak mat nga ro tirangrangan dan. Bayadan takpay mat nga mo na ha? Kat apay nga ron nga agungat ka. Kat basol mo mat no apay nga nagpadoktora. Peken samat nga medya laklakom. Tapay nga nag-impeksyon ti peng-peng ti ubat ko. Anya? Nagkuna nga minapatiping-ping ti ubat mo kat gusgusa mi ti pagpapudaw? Para rupa lang day chay. Sana para ubat. Ha? Mala, rumwar tayo nito. Kababay. Datayon ti sangkakita dagiti tattaw. Basta bayada mo ti utang mo, Bugan. Awan ti adu arasot. Nagdiskitar kami, iti pinagbayan may kan ni Usta. Nakaungat mati asawa kanya, kat binalagan na kadya kun ulitan ti inaramid ko. Mababay na kiti asawak, isa nagtungpalak kan kwa na. Kat ita, gaputain sardan kon tararamatak, nagsumblin ti sigod, akinangisit ti rupak, kat kaslakim marupay kit din, tanagpe kasakon. Ang binaybay aklatan, alakastan, ti pagayam mo, Bugan. Pagayam Bugan, nutilan to mga minar-aramidem. Ultimo dagita saan kumarumbang nga kami ti kakasta, mapan mo pulpulagidan. Iso pag nakmamday ta Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Bugan, dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos dagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Di surat nga intay basa kani drama itaket nagapo kani pagayam tayo ang naglingad itinagan abak ka. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanang, may saa ka single mom. Inam dagiti anak ko nga magduduma dagiti amada. Tano masikugan nak tagbali na nubyok, itarayan nak. Sana ka madididigra, iso di manon iti inam dagiti anak ko. Siyak namin tay babae ano adda kursunada ka lalaki, jak malapdan ti bagek nga gipakita iti motibo. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Dayjay manan ti kaanakan da tatag Walberto kanana Lolita. Madama manan ti panagkape na iti paraangan da. Ay na, nagtaer talaga day ta lalaki. Ay, agkanta akman iti napigsa. Tapno mapansin nak dito ayan ko. Oh babe, isang ngiti mo lang. Kimitan. Umisamak. Ay. Isang pinagkanta.
Oh, babe! Isang ngiti mo lang. Makarang may. Nisus, imunag mo ta. Baklan sa mo day ta lalaki. Manhid. Sana makadlaw. Ay na, pasensya mo day ta karon mapenso. Talaga kastana. Ada ngamin amaampang na. Basta da makita na lalaki kurso na daw na. Agpapansin no kwa. Anya? Nabayaga, namadmadlaw kong agkurso na dakad kaday ta babae. Ngamjak lang tagtagari ka. Ha? Nay, kita nga mabinsaon ka na kan. Taamangan mo mabaniitan na ka. Saan ante? Maganda nung kumamatay ta babae nga. Mapansin na babae. Ay, uray siya ka. Jack kaya't day tabak ka para kang kabinsaon. Wakwakira ta babae. Tarawi, man nakiapa pa day ta. Madlaw mo taman nakiapa ante. Pagkunam ngay mahit ka na kan. Basta, madlaw-launa iti panagsasauna. Kun tigtignay na. Kaya nagisay di bibig kang gugut na. Kung na mahabin sound. Ha? Maday ta ka manon, Gualberto Lakay. Igaraw mo mantikin na laing mo nga guyawan. Sana nga guyoyaw. Ibagbagak lang tagpaisaw. Kat, apay, gaputan ang isit ti bibig kan gugut na, man nakiapan. Katuan Mike. Apay ngay ni kabagis ko, nangisit mo ti bibig kan gugo na. Agraman tenged na, nangisit, man nakasingsing man. Naulimag ka na barabaw. Isuadi mo pagpapadaan ti tao, Gualberto. Kandi ka guyaw, tamaday. Dayjay, rimwar manan jay pugi alalaki. Aha, ag short panak. Ay, aday ta, rumarak manan. Agkantaak manan. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. Ay, kimita man yan. Ag-stretching ak man. Ha? Ag-exercise ak diti paraangan. Ikayang-kayang ko. Hindi, chay. Kita-kitaan na ko. Ay na, imposible asan amatin nagtirik na kanyak. Napudaw mo ti legs ko. Kandakkel mo ti patong ko. Nene, imo nagmanan. Nagluko day ta lalaki. Pangagaman. Ay na! Ado talaga itan nagiti baklay. Awan serbiti kinatarda tabakling da mga main. Ha! Baklain! Imposible. Di pa lamang rik na iti kasta nga imbaga may. Tuy puso karay kala. Ay na. Kumananta manan day ta babae. Ay, pagsasawaksan. Ay, di ka labay-bayan dita. Nakika naman kami ng libensyon nga kapidita paraangan. Iso ako mananta manan. Agin wawalis manan iti paraangan da. Naure awan mo tirugay. Sapay kumananta. Kagpapansin nga rumat. Baybayan lakad ay. Makapasurun magngaro na dengdenggan kan kitkitahin. Di pa lang amin makiasawa. Tapos saan nagpapansin dita. Nagadumot ng tinagbalin ang nobyo na. Ngamawa mo nagbayag ang karelasyon na. Kasanwa seryoso da. Garatigit ba? Ala, mangantay kidin, tagaw akon. Sana tila pakasiksikuram dita. Ha? Naadik kan sa iti kape, Pogs. Ha? Saan na pogs tinagan ko, manang? Anya manang mo't. Agkatawunan tan sa laang, manang ko ng kanya. Ha? Bakarilya tinagan ko, ngambak ka ti palayaw ko, Pogs. Ha? Saan na pogs tinagan ko? Apay, di mo kayat? Di mo ayat ti kaya tasawon ti Pogs. Kat no pogi, shortcut na ti Pogs. Di mo kaya timawagan iti Pogs? Ha? Puro akapit-akap-kap yung ang.
Ay, ada creamer ko dito. Ay, kayat mo? Ha? Ay, sana nga cream-creamer. Puro akapiti kayat ko. Ah, tinapay. Kayat mo? Ada tinapay di tabalay, me. Ay, saan? Itid mo din kadagiti anak mo. Tapno at kaninda. Ay na, naumadan ititin tinapay. Ay, urayan nakatay nakalaan di tinapay di tabalay. Ay, saan? Sumrekak mit ni tabalay daan ti kan uncle ko. Sige. Grabe. Suplado. Ay, bakling kan sa mga agpaisaw. Anyat ko na. Ay, bakling ka, kunak. Lima na bakling. Yak amukin ka. Ala, saan matamot na makarik na? Saan na ka mapukawan ni tinamnama? Asaruklat ka na ito lalaki. Ta sigurado asyak tumutla ang tibagsak na. Main love to mo la kanyak dayta. Ay, Saus. Apay, itulog mo nga raw, nga awagan na ka iti baklay. Ha? Ay, Saus. No siyak tisi ka, ikak iti pagnakman na, binsaon. Kahit anya ko mati aramida nga ay uncle. Papispesa ka, no siyak ti awagan na iti baklay. Anya? Awan mataksanak ano kasta ti aramida uncle. Uy, darom na nga eh. Kansang ano, darom na ka. Di ibaga babasol na. Isubatin mo na ako na ma. Ha? Nadlaw na siguro, wasaan mo pagananaw. Isu baklay, kunanakin kaan. Manitikas dyan, aramidin na. Baybay ako nang kal. Jak kayat atutupan. Babae da jay. Wala, kayat mo nga raw, na kanayon nga, awagan na kay ti baklay. Sana uncle. Nukas na ka raw, ikam iti pagnakman na. Ay, no siyak ti kaskas na. Ang mga no maipugan ka. Uncle, wait, binsaon. Maipugan ko ano siya? Jak la kayat, ti mawawagan iti baklay. Agisalsalapay itibado na dita paraangan na dita bensong. Ah, kamumpay ide. Awagak ni insan ko. Ala ang tay cellphone ko. Pangagak man dita lalaki. Tapno mangrik na kiide. Detay. Hello, insan! Kumusta, insan? Dayjay, timmalyaw man hindi kayan ko. Ay na, insan! Anyat serbita kinatar mo ngayon agbakli-bakling ka mo. Awan na! Aglaklakay ka iti o nagtisapin mo no di ka mga asawa. Ay na, insan! Numarik nam lakit ya kayat nakati babae gammatamon. Di ka gindidi. Tapno di da kawagan iti bakling. Ha? Madlaw adang denggan na dagiti ibagbagak. Ay, pangagaklata. Awang nga ron ay insan. Talaga bakling ka. Ada magaya magkursonada kan ka babae. Gammatamon ha. Di ka kapoy-kapoy insan. Ulita kasinsen ha. Nay, Jeski. Nagluko mo na ito yan. Nagring mo tan. Eh, sino yaman na ito nga mawawag? Ni, kimita ni Bensonan. Nadlaw na sa mga scripted teraramida ko. Jeski. Nana Lolita. Apay, adda puliyo abakla? Ha? Nay, nagkuna. Awang magbak ka. Kwa, nadamag kulaang nana. Di mat, da kayo ti akin kaanakan ka ni Benson? Wan, apay aya. Kwa, kaslangan hindi na amo ti agaram. Nasurok sa mo ta 30 ti taon man. Nga maapay nga awan asawa na. Wano, uray nubya na lakuma, awan. Ay kat, saan na pa siguro, tsimpo baka. Wan ang, ada ka din nagbalin ang nubya na iti? Ay, yak ka mo at adyak mo damdamagan day takang kuwana. Ay, sus, talaga bakla no awan pa nagbalin ang nubya na. Ay, sayang tiki na taer na nana. Apay, talaga nga tanga agbaakan? Ay, adyak ka mo Kano kasta ti kaya na kada kang kuwana Narigat mo no pilitan mo ang mga asawa ano di na magkayat. Ay sus, ibagayo kiti na mga asawa. Sayang ti kinataer na. Kan, ibagayo asaanan nga umadayo. Mangpili latan iti armon na kadagiti kaaruban na ditoy. Tapno saanan nga umadayo.
Kan ibagayo atay at the experience na ti Arman na nana. Tano puro abalasang ay. Awan na. Lukwandan tulaang. Ha? Ibagayo atay balo. Wano tay single man ti Arman na. Ure ado ti anak na basta nawaya na. Ta sigurado nadungo a babae no kasjay. Ha? Ay nadanakam jay ka anak akbak ka. Patsay ka mo dan tararamidin na. Isutag pili iti asawaan na. Sana da kamay. Anya? Narigat no pakibyangan may ultimo love life na. Agad panang isakit nga ron mat. Kaanakan nyo nga ron di isuroy iti rong pangaramidan na. Unay kayon aya. Ibagayo tatay single ma'am termon na. Ta sigurado ang naragsakto ti love life na. Adeta, nakabalabala ko ni titwalya. Kampay idi, mapanak makidigos ti Tayanda Benson. Kampay idi, awan danumme. Imposible asan ang masulisok di ta Benson iti kastoy nga itsura. Timing ak tiruruar da nana Lolita ken tata Gualberto. Agmay-may sa ni Benson di ta balayda. Ay, magpanakon. Ne, Hello, Benson. Nakitak mo't arin mordanti kan uncle mo. Napananda ka di. aday na tindaran da akasan. Kasta aya. Mabalinti umay makidigos, Benson. Ha? Ne, apay dito iti pagdigusam nga eh. Ay, kwa. Awan nga mindanumi. Iso mabalin ka diti umay makidigos. Ha? Sige. Sumrag ka, baka. Benson, nalbasa ko na ng digos. Pakikawit mo man to'y brak, jakmat magawatan. Ha? Ay sus, yaramid mo to ni Balayaw, baka. Alamot dun, Benson. Apay, dako sa ayamot ti agikawit iti bramot. Sa anak mo nga asawa. Jay anak mo ton ti mangikaw iti dayta. Ala, pumanaw kan, baka. Bakla kagaya magpaiso, Benson. Nya, Bakla ka niya. Aminin! sana pud no dayta, baka. Pudno! Bakla ka. Bakla. Hoy, baka. Di nakpagsawa ni Tikasta. Tamang ano niya pati maramid ko kin ka. Bakla. Nita, kayat mo ta panagnagakin ka, sana ka bakla? Sige mga ron. Panog na ka man o talaga mo't lasaan ka bakla. Sige man. Bakla. Nita. Bakla. Inagkanak. Benson. O anya, baliksem ka di pa ti bakla? Ekwa. Ay. Bakla. Ito'y pa'y nga ron. Inagkanak manan. O anya, bakla ko ng pala kanyak. Naminduan nga nagkan ka, baka. Ekwa. Jay. Bakla. Di ka pa'y lamak na kitinaramid ko kin ka? May bakla. Umay ka man lang. Umay ka. Piningaguyudan na matan. Papanantangay. Mapantay ti sila. Darasam, tapanagkakasana ka bakla. Ay, sige man nga Rod. Panagnagaman nga Rod, Benson. Bakla. Tata Gualberto, umayak man. Ha? Nay, apay. Anyat masapol mau baka. Kwa, adda ibagami kan ni Benson kada kayo kan ni Nana Lolita. Ha? Ibagayo nga. Kwa, agsasango tayo pa nga upat atap no, nalawlawag ti saritaan. Ha? Sige. Umunag ka. Baka. Rumuara ka, tayo nakagtrabaho, antay. Nay, kadan sama ka no pagsasaritaan tayo kadabak ka. Umay kabihitan na kanakan. Takayulat tandag sa sarita, ante. Tamaladawak iti trabaho. Napayaya, kanya ngamin di bagayo kan ni baka. Dua kayo kanu mga day bagana.
Jak amo ay ti dayta babae. Iso lang ta day bagana. Di nakiramraman dita. Sige antay, tay nakaon. Datayo latan tag sa sarita. Tanay, nagdardaras mo tapi manaw ni Binsaon. At dapay ngamin trabaho na. Ay, syaklatan ati mangibaga iti daytoy. Yang ngamin dayta aya, baka. Kwa, adan nagkinaawatan mi ken ni Benson. Ket, ada pa yan napasama kiti nagbaitan mi. Anya? Ay, nainlove nga minuna iti kaanakan nyo kanya. Amo na mo't nga tanin ng mga anak ko. Ket babasit dapay. Ang magpilit mo't latta. Kaya't nakan nga asawangan. Isa ay, nailawan kami. Anya? Ah, Pudno ka di dayta, kay bagbagam si ka, baka. ala, wan, tata. Apay, di kay mamati kanya kaya. Kat no pinilit nak ni Benson ama kinaikan kwa na. Anya? Sige ta kasarita min tumampay ni Benson baka. Palutputan mi banti ka nakak. O di sige. Baka atapan nyo nga agar-arami da kiti istorya. Angam saan? Kat no kayat nyo ti ebidensya, aday gam ko a video mi. Anya? Wine, ante, angkal, aklo na. Ada na pasama kiti nagbaitan me. Saan aga po iti ayat? No dikit ga po iti suron ko kinkwana. Kanayon na ngamin nga ibaga paklaak. Anya? Apay ngay naramid mo ti kasta Benson. Ala, di mon pabasulan ta ka anakam bagay. Basol ni baka. Kanayon na mga ngamin nga ibaga bakla ni Binsaon. Di napunwanan to'y ka anakam. Uwin angkal, pudno day ta. Ay, agad kasano daytan. Kasarmot ni bagbaganan. Sabi ada video nga impakita na ka na kami. Ha, wait, Binsaon. Abay, di mo amaw ang nagbidyo ni baka. Ni, saan angkal? Anya, pagtalikod am tinapasama kiti nagbautan ta Benson. Di nakikasar? Apay ko mga ikasar ka. Saan ka mga ayatan baka? Apay nga rin nga napasama ka data. Pamanagnak nga ayatan na. Ay saan? Pinanagnagakla nga sana ka bakla. Iso nga inaramid ko tikas jay. Anya? Nukas na nga ron. Iwaras ko ti video ta. Sige, iwaras mo lang. Takitag no, sino ti may babay. Okay lang kanya. Total, lalaki ak. Ayos lang. Anya? Benso, nagkasarta nga minan. No, agasawa ta, agnaad kan di ta balay mi. Saan ka na makipagnanad di ti balay daan ti ka ng kalmo? Latingitag pa ka. Kung saan ka nga rot akayat. Di ka di makawawat. Benson, Ala, agawid kan. Di naktaktakan. Tagawid ak iya lugar may. agbakasyon ka? Saan? Umakarak iti pagtrabaho ak iya lugar may. Umayak nga ron sumurutak. Ha? Urenya't mapaspasamak. Sumurutak kan ka, Benson. Apay asinurot nak dito'y terminal. Di matimbaga ka sumurutak kan ka. Pinanawam na giti anak mo. Nagturod ka mo ng panaw ka na giti anak mo. Adda dya kasinsin ko anang iba tsak kadakwada. Basta sumurutak kan ka, Benson. Ala, agtugaw ka nga ron dito'y bas. Ay naggumatang iti kanantang agbiyahe. Talaga? Ikuyog na? Nagnyapay nga eh. Uwi na na. Mala, urayan nak dito'y Di ka pumampanaw dito'y. Tapno saan ta mawanan iti pagtugawan. Rabiin. Awan mo to ni Benson. Kuna na mapanlagumatang iti kanan mi. Ngamawan mo to. Awanan ba inday dya lalaki? Linukunak. Langsot. Intarayan naksamatan. Sa nga pulong nga orasan ti panagururay ko dito'y terminal. Ngamawan mo to. Apay ngay! Benson! Nagsangsangitak ta intarayan nakmatan ni Benson.
Nagawidak analpay ta abagak kat dita na mirisko ti bindut ko. Karigatak nga ron ngayon liwliwag ti amin. Katita, dagiti latanan nako ti pangibukbuk-bukak iti atensyon ko. Alakastan, to'y pagayam mo, baka. Nala, pagayam baka, pagadalam dayta, amom ton numaminsan. No adan tumanan kurso na da maalalaki, amom ton, dagiti limitasyon mo anya. Di kag dardarasudos. Ulitag, pagadalam amin dagita, nagdaldalanam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, di pa kasaritaan, ni pagayam baka. Dito'y darama tayo. Manang Diana! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.